muchejwa nkubu ni baririte mpumi cia kithurano kia Olkalau kiegoro na kuga kariba gicigo kiu ribonanite uma kirimara gitigurika bakiare bugite na thirikari ni batere kumenya na guciunira uma ati mantu jatebuyi na itumba kugura kirimara hare bainyiritie tikirigaro Rais Ruto agwabo katha kirigite kia Rais Ruto rwa kirimara bakiuga na ndi Kenya ni babatere kuringa kura na guchikaria kenda uma bwithirwa bukimenyeka. Nyuma ya kithurano kia Olkalau ntuko yeworo na kiama kia DCP guchinda kithurano kiu nende akariba nkobone baumirite na kwariria ontobo bakiaria ne bakathite bone ne uchindi bo bakiwa nikionaniria ati ya Kenya na mno kirimara gitiomba kugurika mbere manchokerie antobo Olkalau nkatho cionthe nkibera the Avrestont kaba guchokia gitio gitu kiaja Mount Kenya region na ntubetu ibanjiritie kuthoma lessons nuntu twinthe twitikaniritie thirikari rero thaici nitunyariirite na nituthithitie uria twinthe twigite tutinganiri na nkwenda kurikania kwina antu baratinda bakiuga ati Ruto atacindwa igoro na Ruto aragitirwe baba tinda kuga thirikari itacindwa igoro na aragitirwe bageta na mbere na kuwa Rais Ruto na indiari na murioyo munene na kunyelia kinyaruterwa kirimara oinano kithurano twitite utibia kaiwatira despite the bribery despite mbetira iranenkari na cia distributor the will of the people prevailed atokwenda kwira antu baba uga ati kuri ciagwa turenda obera atiri antu betu bukagita hope all is not lost dojo atena mahitaji atena maendeleo Kenya buru natona kana kuyongona nyana aja urun bitete nja kwanja nkira tutindiri natura tutomba kumenya yajo kalika ngitwira ura kalikite na jojo be akabandikira na baka muntu riu akaribaba ugite ni baronere kura chie karwantere yu na kithurano ne twitite kia 2027 kinyabo batira ni baukaria kura chio kunde gwaka turuga alingi kura balinga kura ciao ibakalie na bakalia baka intimidated no ntibo bolinga kuri bakalie na batare na kura ciao baumena ansa kariba barakinya bamwene ya biashara bawete ni bonete thirikari tumaira mbeche nyingi muno kisiasa yu kendo tira umwe wao na kwithira gichala wa gutwika mubunge na nindi onto bobutira ombikire ne bakwenda Kenya yonde na mno kirimara yiko mudutira yu mbeche yu Olkalau irale litmus test irego irathithaua ki Mount Kenya region yonde na litmus test irengo chokeria nyaka riba Olkalau nkatho muno nonto thirikari ne tumirite mbechi nyingi muno na ura kuringa campaign itonete ngasi kiejano itonete matrisi kiejano itonete mbechi kiejano na mantu jama ingi jara thithikana aria so batu turi akariba Southiment bwa mbere maitu kuria thirikari mai nonto baruga maendeleo jara barathithia na aria uria akaliba Southiment nyawe bakwenda ngasi akaliba Southiment bakwenda mattress akaliba Southiment bakwenda mbecha nonto na mujumbe wetu mbona akithiuruka akinenganira magana iri na rora ndirona baranenkerwa 5,000 so batu tutetigira kunenkerwa magana jairi kairi turamenyere mujumbe wetu ko twithira direction ndio mbecha iri kunenkerwa ni nyingi muno nibarikiritie na kwakirani negitiere ni mieri mitale pedra baikinyande bene na uchala tongeria po arabakona nia ugaruruku bokatha kuga tuganie nthiguru yetu bukiuga babu be nationalist na tabomba kwethora bukiuga tutigane tribalism lafu bwagira kirabo kuga tuganie Mount Kenya na East jaimanto ja ikuga ate tuko igwalia na miromo yo iri Phineas Imana Ndeto Cheweru.